Soalan 14. Okey murid-murid, okey SOT, solution of triangle. Okey, diagram 5 shows a quadrilateral PQRS, given PR is 7, PQ 4 and then QR is 5. Semua kita pindahkan. So, calculate angle QPR. QPR, so this is your angle, label kan. Oh, we already have 3 length and 1 angle. Kalau 3 length, 1 angle, that mean kita ada satu couple. Kalau ada satu couple, by using cosine rule. Okay, which length opposite the angle, the length must be A square. Macam ni, A square. The angle kat sini, cos theta. Masukkan kamu punya nilai yang lain. Okay, kalau cikgu jadikan cos theta as a subject, jadi akan bentuk macam ni. Supaya lebih senang kita nak kira. So, kalau nak keluarkan nilai, make sure 4 decimal places. Shift cos, okay, make sure your answer for angle 4 decimal places. Okay, untuk ni 4 decimal places. Alright. Okay, the next question, okay, to find the length of PS. Which PS? Okay, this is your PS. Ini PS. Okay, so dekat sini macam mana kita nak tahu ni? Okay, this is, kamu nampak, this is the parallel line SR dengan PQ. Kalau sini kita belajar time waktu form 3 ni. Okay, ni bentuk ni. Apa akan jadi? Kalau sini 110, semua kat sini adalah 70. Bentuk Z ni. Z. Okay, sini pun boleh 44.41. Apa lagi? Okay, PS. Okay, boleh cari PS ni. Ada 2 couple. Okay, ada 2 couple. PS couple dengan 44.41 and then 7 couple dengan sin 110. Okay, 1 mark for the sign rule. Okay, dapatlah PS kita. Okay, 5.213. Alright, next. Thus. Okey, seterusnya area quadrilateral. Jadi, kita kena pecahkanlah, cari area satu triangle PSR and cari area PQR. So, sebelum tu ni cikgu cakap yang tadi bentuk ni, kalau sini 110, dekat sini nak cari angle yang kecil ni, 180 minus 110 minus negative 44.41, kita akan dapat 25.59. Right. So, cikgu nak cari dulu area yang warna biru ni. Okay. This is included angle. Okay, by using 7 and 4 as a AB. Okay, 1/2 AB sin C. Alright. So, kita akan dapat area of PQR. Make sure 4 decimal places for the working step. And then, kita nak cari lagi satu punya triangle yang warna kuning. Okay, which one our included angle? Okay, by using 25/25.59 dekat sini, included angle. Jadi, we make it 5.213 and 7 as A and B. Okay, A and B. Cari, dapat. So, the area of quadrilateral is sum of the area of triangle. Okay, jumlahkan. So, dapat 17.68. Alright, thus. Alright, so the B question, okay, dia dah bagi tahu dah, the line PQ is extended to Q prime. Cikgu tambahkan garisan, kita tak tahu Q prime tu kat mana, such that the Q prime R prime is QR. Jadi QR tidak berubah, cikgu tandakan QR tidak berubah, PR tidak berubah, and angle P tidak berubah. Jadi cikgu tandakan begitu. Jadi macam mana kita nak buat ni? So, from the 7 and 5, which length is the shortest length? Okay, the shortest length is 5. So, kalau kamu ada jangka lukis, okay, bila dia kata Q prime, that mean Q yang bergerak. Q bergerak kat sini, tapi tak tahu kat mana. So, macam mana nak tahu? Kalau kamu ada jangka lukis, put your jarum dekat R, your pencil dekat Q. Okay, ukur panjang dia sama kat sini. And then, buat curve kat sini dengan sini, curve. Okay, sini. Alright, so kita gariskan R kepada Q prime yang baru. Ini Q prime kita yang baru. So, bila kamu buat macam tu, akan terhasilnya isosceles triangle. Alright, so for the original diagram,
our angle PQR, Q, this is obtuse angle. So for the second triangle, this is the ambiguous case. Okay, if the first Q is obtuse, okay, sure, the second angle is acute angle. Alright, okay, this is your new sketch. And then find the value of P prime, Q prime, R. Okay, we have to find the Q prime angle. Okay, kita dah tahu, okay, dekat sini berapa kan? Okay, cikgu cari angle theta ni yang mana. So, boleh guna cosine. Guna sine rule. Tak ada two couple. Okay, jadi 1 mark for the sine rule. And then kita akan dapat theta. Okay, 4 decimal places for the working step. And then 4 decimal places for the final answer for the angle. Alright.